Ai se fiakula o ka mai kala le ali atau. O vai atu I finangalo o le fionga ia e autima le vai. Wa ma e a le kau mawhainga si sui le akulo le fionga o fale halupo si amatonu. Wa lua le ma e le IMF. Ma le tūlanga lea e pie kau whaafefe mai le IMF. Lua. Wa ngaunga wa tima lea vai tulolu sua whae au e pui le tūlanga o loo iai pea ia le kovana le nei taimi. Ia, le fionga ia maiava. Ia, e le tau whai atu se si walanga e. Toi titia whasanga I whale I vini. I vini fou. E kalesia tūlanga whapena. Ia, of course e tu wale si ti e whinau mo lana wo. Ai, paua lea o le vaenga ai se vaenga o ke io e inga le ke unga ngei ataua. Ina ia awana I whapea mai le kovana. Now, I'm not specifically nga o maiava. So as kovanga. Awana ia iso tau manatu tau te sili atu le malo. Mo ina winga raukan. Aua lava. Nge iai so kou mangaku po o kou leo ifo e kovanga. O kou sili aku la kou paua I lo le malo. Paua ngā o le mea lengo ofia fier ke unga lea. Yes. Le ai. E kou ke kuma oki ma kou kuko akasi independence e tau. Ole operations o le whainga o kou ngā luenga I le lei. Ai awange I ngalo. Fa mai kala yoange le papakiso. E muli mai le siri atu ia te au. Langa lai ni poki le mingiskao kupi. Yes. Pa whenga o ese mali mingiskao kupi. E muli mai le siri atu ia te au. Awanga ise e kia kako vanga o wharekupi. Lea ele oro koko finga o ko vanga o Amerika Samoa. Ari atu. Lea ele o le paua ma mea ngā le whaia ko vanga o Amerika Samoa. Lea ele o ko vanga ngā kako. Kulou. Ele o ko vanga fo ngā le ko vanga ma ko New Zealand ngei. Leai. O ko vanga o le wharekupi kuko kongu o Samoa. O lou paua foi. Ele ka kau foi nga e lunga o se levo o le ka whakonu o le whaafakau ngai o whainga malo. No. E kau si I mai lolo whala I lunga I ngā. O nga e mga kuro lea wa ka whawha ia oele. Pure anga o le malo Samoa. No way. Ai e nganga mahafua o nga lalango aku kuila epa. Lalango aku limongi, lalango aku whokokoe maisi o ko umaya. Bela vea I makima. Langa hile o kanga uma le atou. Ele o kanga uma. E nganga mafu aku. Leanga wa ui o ke kalangoa. Ele whapea. Leanga o kera longa. E makua lango moanga a ko okoa le ka ko vanga le ngei le atou. Kasi lea ki ngā a ko fia kare kongu I la ukala. Kasi lea ki ngā le atou ana tau laha mua le soro ke e ki ngā. Le kaimi whako aku right fast. Yes. Kasi lea wharekua. Ngā makua aku vai lua. I soro ke e fwinga lea ki ngā. Kou mangkua mai Samoa. Lenga. Kasi lea kanga iai. So ngā makua obvious ar kaimi ngā. Ke e whainga maro. Lala ngā lenga. Ka koe kau ke halu I mesa sao. And this is my opinion. And I'm entitled to my own opinion. O kere o whakua se kala. A whai aia ngā ke sila fia. A iai la se mea e pi kefu ai le whainga malo e ongo keu ai mea ia. Pi kefu leanga o Iasia ma Aisia. E Genpi o Iasia ma Aisia. Lea lenga veve la kukuila epa. Mai whainga le wari ki mai mea kaukupi. Ua peiwa ua mawhau e fo inga ia. Ua kumakila langa ia fo I puli. E ai. Kasi ale au wala uma o so se kangaka mai fafo e au wala ko I kukongo Samoa. Nga ole. Malo. Ma ia au fo I moro ukari kongunga. Avaku saoa. Ele mawhainga e sili aku I lunga o lor mingska kupi. Le mawhai. Le mawhai.
e mfai Ngor so kanga nga bank male ma ka pengeka ma palmeki. O menga era inga lega kai mfai. Mai ka kilo ka ngofo fa pe lo fa ku ya mai ya ka o le fa ku se ko vanga o le pura ko vanga. Wale si menga ma ka mai ka ku ila nga le ku le. Pe fo ringa ma le wala ku la fo le fe ka va nga ya mai ya. ia onga o le taito se fe kwala ukala lea onga o le taito ko vanga kavana ai ko ke lo oku tu lo wai le fa pe i lo ka ko ngonga le ya kawa ko ke levo ko kusa o ma as a public servant ko ke levo ko kusa o e ko kusa o mar kom singa le o fenga paroka esa ola utala le tu e ko kusa mar kom singa o leo Lo puanga ko mo la ko uma. lenga onga o le whaingoanga la vaia mea kau wharekope ia a kongo o le la konga highest e ave iai le whaalanginga ngā o le kovanga a rea tau Ya. sau i leo o le a kome singa o le whaakumukumunga ngā o mea uma a ruaku isi makangaruenga pereskengi a ruaku isi makangaruenga kai fongo o le a le whaakulanganga ma le whaalanginga e ave iai se ai kasi uma o kou o whaaururunga ku maoki makangaruenga le malo ku makila ku vai lua ku vai koru ku vai fa o le arko inga ku inga makangaruenga ma le ofisa e kasi lava alo kou levo e kou ke le levo ma mingiska kou ke levo ma whaaururunga kou ke levo ma le pulo ma le valele Ane, sa ora ka leve. Esa e fungange o me mari e funga mo wa kunga sa nganga al palmia nga fai o le ko vanga o le Central Bank al miska kupe o ko vanga al IMF le ia mo singa ia karanga funga al palmia le ia mo singa ia karanga al palmia o ko vanga al Central Bank al miska kupe o ko vanga al IMF Ale pisa la IMF. Sa wapea. Ko kaulanga lu e kule pa mo limongi le kala le. Ya manga, ele am singa kulu ngo fa pe fa sa. La sa palmi. Ele winga la utala. Ya le lava tu dunga se atal tinale, ma ya va atalina enari. Ole le wa batilunga. Nanga leli sila mo le tunu. O le ko vana le o le tatou wa wharetupi. Tu tonu. O le isi vahenga. E ana te whatula te tala. Le ataua. Lenga o ko inga pui inga lenga whai e kai mire au i kuila epa. Wala fisidi lo ma whau. Ai se anga le whakau. E kere whatul whatau te e IP4 inga mai tau tata whapena. Lenga o le saungo mai le palmia. Wa kele investor kau waku. Wa kele manga onga mangisi mea kau mo fai. Ai ngare kongia kwa papa mai o. Tongi atu papa mai o. Kongia ki o ke mai o. Kongia ku delay. Ai sea. E maa fuanga delay. Leanga ele o yaiso lango e ke ongo manga o koke ngā lue whakasi malo. Saule. Le ele o fai akura malo a me makua e lolo umai maku. Ai e ka kaunga ko ngā lue whakasi. E ka kau ia ke oe. O ngā whaisau ngā ruenga according i le ka inga le malo. O le leadership o le akungu. E palasi rungo le malo. Pea ana mele le whai le lakapi. Kusale. Kusa male le lakapi lele. O fe ua whai e le fia malo lo si le whai ngeo le si awari. Anga wa se i uma le malo wha mangu yanga o kulanga kau sosoangi kau se lengi nga ave iai. Se uma o le alme uku. E le mawhainga songa ngofo i o le ofisa ya ngoa mangi kokongi e maua wa ngi mea. Ne inkupe kongele risi. E o le ofisa lai o le lakapi sa moa. E le se ofisa kuma oki o mea ko kingo na malo. Anga kula le malo e kapungi. Koso ia ile li pinge koso ai fili rumo. O fiala ofisa ko ke fia kama mafa mai. O saula le lakapi ala langi.
e fai se me kau se lau whanga o ele si dea wale warusi lau ngaruenga. O amai ele World Rugby se kako ofisa fou mas kako ele fou e fai se kako ale bingo la tala. A pe uma fo. Mai ele fa pe o ke kau fai ko le asesi. O tangata nei e makua HRPP se oi fo foi la HRPP foi le fekala i ma fo fo. Kama nge makua le ka dia inga ngisi melanga fo yo. Well breed, well la. O makua i ngofo fale le ia o nga kula e pai kamai. Mga mir maloli poki kuai. Ya. E kai mi mga mi malo fongo kapenge kai ya. Li poki kupe male mal felo ingo kupe samo. Ale ngo mawa ku ngai I fongai karngo ngai fangi. O I kai mi fiu fakali. Ele se. Le ia taua. E ele investor. E o fatu la utala. E ele investor te lo la fa fonga mai si tama mai la Loy Wellington ne. Le investor le no fa ya tu le no fa matala tu le na oi. E na oi sa mo mana ma kama fo yang kama sainga ia. E mana na o fo ile le fa kaule fa ile me o le compagnia. Te le no fa matala tu. Na oi sa mo. Feiro ai makuila epa a o mingiska o le o fako angam fainga faiva ia le to ina foi le sa tu mai ya saule o pa u. Lenga pa u ya ngi wava. Somebody help me. Oi foi le ngo le o si suina mai o I vai singa no mua. Lopa o. Lopa o. Le ala na fa matala e sia wo le nei. Mai asiata mato atu le na fa le mato fono. Present lola ia mako wo maropa o fa asingo o male mea ole a e faiele wafu. Wafu fo ile e faiele I ale fai kukuila ele o kampangi kukuila. Le la manga or kampangi le e akulo ke faia. It's a multi-million polokeki e investment mo samo. O sava vali kuor fale ia sava vali kai ka milo I kuor faro malo. Ile tulanga na fasino ile fainga o I kai makauku mea umalava. Ai uma enga. Fai maritala ile fiafio le la feilo ai mal pale mia ma faile. Ai fa mai o mai ili lauleta uar fa tan malo no mai ile fiafi. Fiu eva ele sa pale mia kuila pa. Ai nga odi mongi le sau I vale. Mai si o laule ka ua ia isi fai pule. Ale ia mali mong. Fa mai la tala a sia wole. Fa mai. Siaka. Pau tanga talen o fia vai il to ina ia le parmia kuila epa. Le nga fa mai mo ke felo ai mo ke tina. Ya. Wa makua pasi le kai me ka mai ale mo ke va kwa. Nga oli mong ia ke usau fa mai ia limong. O ia la usau wa mai ko inga sawe. E fai masu e fa mau kule tio. Ale mai si fai pule o mai le o fai kulo wa le fa fonga. Wa makua fai le pa ki fai ngunga. Fa mai le tala le tama. O atu la kuro mali mongi failo malako kala. Amai. Fai ilau kamalea. Ya, e fa fonga mai wala ngau te lai fa fonga mai foisia uolea. O mo foi lana na failo ai ma a inele fionga le palmi. Fa mai langa fa makala. Anga sa fa ia e fa tu tala aleala. Fai iau kamasai ngai. Ai mai se 5 milion ngai. Ale mai se 5 milion up front e. Io fai a se 5 milion o le ha elsa onga. Ya. Confirm umale ma sai ngiro ma me ia o mai kapeng. Ai a mai se kusa ko kiki a mai se 5 milion ai kivi ai ia. Kusa komisi po le. Yes. Consultancy fee. Mai ma fake a mai se 5 milion. O le mea la watu. O le winga o le famatalanga. O le awa pela a create ngai sainga. O ngora ngau ngau fa a. Ino le mafofo sainga. Ya. O iro skaidi le kama fo ile ya ele o se what you know is who you know le mele la fa mai la a o ya kango kwa ingi vai la sa fa ya mangengori ilanga senga wangi say yes se me awangi va commit anga le fa ye ka kia mai wo le se ia le mafau fa mai nga ese ma ma po nga wola ula ko ta la kwa fa ilanga investment ya investors ye ko please
Tu no. Aua ngi whaia na merea. Kako koe ho. Se kako koe mawhau. Ioi, po le a kongur kūranga. Ai aua ngi whaia se 5 milionga le kiwi ele. Yes. Thank you very much, Simi Teo. Yeah, laua maua lei mai ai. Yeah, o le ngā kia. ole uso ya Europutea. Makai kama, swafa. Ioi. Le fionga ya Europutea. Leila lo Wellingkongi. Le fuilana toi talo sanga ina ua sui lor whainga malo. Le ataua na ona sui lor whainga malo. Fe sota i mai lo ma le fionga i le fionga ya Europutea. Siata. O ki fia wheloa i aoi. Se i wha makalako. O mana ma wheloa inga wha mai fia maua se avanoa. Le fionga le palemia. O le fo o umano uto e wha matala i au investors ia. Wa sui le palemia. O le palemia lea e no shortcut. Nga Iyo, ka koe transparent a mea uma, ai wha mole pe wha whewhea o ngā kongeki le fionga le palemia. Pauala o mea na whai. Forward ai ia le emaili ma mea uma wha pena, official palemia ma o vatu, mea lea, whaikaria o kou so kairo o kou iei. Yeah, I think o la ua mahe ani la tu whaatalitanoanga me tūlanga. O le isi mea na whai mai eli tala wo mantuai, langa e awhe mai i le Central Bank. Levanga mai le email e inquired asi vaenga. E le vaenga fo ile leo tūlanga me tau tupe i Samoa. Nga fasili ai leo investors. A nga i le Central Bank. Pe o le hari tūlanga o le whainga o mea ia lako. Le atua e koi kiki kau sanga o whaakati. E le get back mai ia. Ia o suina arenga. Kau whaile maro le i mea nga. A meme si nga whainge. Inga i eisu inga nga inga i whaingofia o ngai loe malo. Mera whai kongo le Central Bank. Wake mo mon kwa le loe malo. Mera whai kongo. Le ia te au ma i meli. Nanga nge ke ua alu kou fia o kou ia le Central Bank. I have the proof. I have the email inga sen me. Email wa leva nga follow up. Wa fiu si kam ai ofo ilai le official palemia le kwai. No fia me. No la auli. Wa fiu e kongeki. Le singa mea ngā whai mai ele tama. Le fionga i a Europutea. Mai asiata o le isi mea maka uki ar kako public servants. Ai mai se ofisa ngai. So le e fiu e emaili e. O ko vai wai whaifonga mai lau fionga le taitai o le tunu. O le whaseanga le ngā mai nge. Ia la e emaili o le Sofia, emaili o le Sofia follow up. Le ai paua le emaili le respond. Mai or kama vui pisi automatic. Le ai Koe kalia kusa kai. e acknowledge mai o lawa receive ma pauanga. Na i ui na mau le ata mali i sa mo le si appointment. Whamakala si kamara kele. Ala ola le kele o kupe wa umanga fiso o kai. Ai whamai e tau nuu atu i sa mo. Le a daua. E aru atu i lunga i le ofisa i lunga o le ofisa o le tatou wharitupe tututon. Le ua puku a lele aku i sa mo. O atu i ile appointment o le afaile. Ai watu. E fa mai fa le kusi. Oh. Ola wa haru langa fongo la ole le aku. A lenga fai Papikoa. malanga fa pito atu ta mai alu Samoa. Wa tou sila la ai la langa mai ngai le ori ere ku ngai mo fa mai o mea ya. Ale wa makanka ko kara le ku ore o mako loa. O mea nga vili e ko waka. O mea nga sfanga e ko la piki. Ai nga ngai loa kama wale mo wesera ko 5 milionga. Le angolo si vaenga. O tau sila sa mo ai le anga fai o mea au porkiki ele ai. Tala na le uti fai tu. Fa fetai ai nei ona po ta moa wo kamala malama ile ya ka wo ye ko inga ka aronga fa penge ya la wori. Ta moa fo ile le ka ke mafau fau ai le ki yoa ngau isi o kai ki fa. E o su e mea, la ele se ser kala le ali ataua. E o su e mea. Wa foi o le la o e ka alo onga o la se e rungo pule. Fa o ngā ma apius le lako ko finga lea. E su e ya la tau mea, mai la oe. Kiki ya mao le 5 milionga lea. E kivi ele awari ia. Ai se mangu e avakua. E kui ngifo a ngai investors ia. E le iropo fea kua ia ile. Ale ua masaa 5 milionga.
Ai va ai ka ko i whanganga o la piki. Le ala na matua i o fia lava le a taua. Wa toe fai suinga le lei. Yeah. Ma fai ki kia mai ai. Isi mau malo si anga. Na yo okay agree. Okay agree. Ave ese mai isi malo si anga ele kakaunga ku ua fuar ko vanga ia. Ya. Te yo ela utara le le. Ya, ese me wala la spiriki le ngadwenga ngi fa ngofi fa ngadwenga. Ko vanga kai fongo bo. Me sa fa ko vanga kas. Ila wai. E maro sir ko kas el banking me lo fa lo mele ngai mo. Power mele le wo ye le transparency po me vole le ngai mangingo. Ye mangingo va ai er malo me la fa central bank. Pero venga lenga ye mo kwa pongsar malo me la fa central bank. Ya. Ona me la le o matua le fia ile nei awali. Le nga tatu tala no lo i tu la fono te lea. Ka ua. Ele se serfinga ngalo le tamaita sui palmia au ye fo le minister tupe. All le investors le lei. Leila ngai le fa pe ola au uma fo e fu le lei mai. Ai olai ai le fa a fai kau kele ala winga ngi kanga kai o aku ma test. E ka umai nga kau kele o fa ko ko inga fo yo ka ko kai kai. Ile la tau fo i pitola au ale alto. No allow swinga ia. Allow swinga wo fiangi kanga ka fa fele tu lo ale fa ko lo kala. Fa fela nga sa aku farka vale una le wa. Le ru apirikia mai ko fa fela nga sa aku la me. Fa fela nga sa aku pe. Fa fela nga sa aku nga ku pe. Fa fela nga sa aku ngi ka vale. Angare kupu mai ngi le mele i Vietnam. Afak foi ese a wala sa wile ese a wala e fa sa ma yela mi ko ngole tu ia le la wo so ngi freeze uma ngi mo account ole wole vanga ole wole va se va ngi ko nga fa le rent of a pengi out of the blue ele ko kere fa ya ku fa pe a me ele ma fa ye sa mo fa me fa penga ole sa o ku le wole le so ele le vai la ka ko ye le alu ku ai nga fa ngor pisingi sire la nga ya tau le ya tau ele fa ya tu te nga vale tau ma fa nga le to tele ai se pisingi si e maua lunga ile la langi me ngai ole e fa ya kanga ka fo i drug dealers ma ka ya moving ya me organized crime ai se pisingi si e piko silinga maua lunga e fa nga e kanga ka ya me ya o me ka vale wa foi wanga ku pekekeri malanga send me spare parts kusa fia ko nga pisingi lenga there's movement in all the time senda ko ya mea o ha uma me fa nga li atu winga na lautala so akavaya ko ila ia ele fa pe pisingi uma fa ka ya isi pisingi la ke lo ya ru sa o ngor profiki le ma dungo o wala le aru mali ala aru iluma alu iluma malu ilunga ai la ka ko nga pisingi si nga le ata wala te fai tu ai kasir ka vale nga amakai misi le lua ko ru ai so ai sa ungar ku ru se fu kasir ka so nga wo su mo ku ka la ya lo te fai tu ko nga pisingi si nga amakai taxi kas ale na tato va ai me ta o fa nga pisingisi nga sau mai me okupe mama ma kupe le nga va ai passe ko ngengediko ta ko le alu kasi lua ke ele fa pe o ta o nga o singa ko inga ko kelea kanga kai kasi lua koru fa ya ko fa kelele lon ya fa popore fa kelele lon saulesi lesi fa pi so aya kai mingi usanga nga oso me arkasi fa makai singa ka mai va inga vuile ai nga le lua ma singa va ai se container luas o ka kai la popole ngi suinga le ora fa ka drugs wala ka kasi foi le me fe o e kupenga ora am fa ngo finga lo malo ka kai e la ki pisingi si a kupe o fai me no milion
So ye kia ula ia o se ngisu inga le leia a mese le fo ie kam fan malo ki pila lo mengi o fa sai. Ya le kasingi a wala suinga le. O la i lo en malo. O kanga ka le i o sionge so le e le me fa inga so le a kupe fe o a kupe ye a me fa ko kongi i la mengi o fa sai nga. Ya. Ale o te fai atu. Tala noa mai tangata tulou, te re tau fai atu e tala noa mai tangata le au vaa, eise tamari i le au vaa. Le lenga la vea mai au kaofia lenga maua leo leo. Ai tala noa mai eile si tangata i atea. E fai ngā ruenga ai. I or ngi kangaka. I langa faa soa mai. Anai le e harua ai or fai ngā ruenga e kusole. A o falle o tangata. Le atua. Ai le se ngaruenga. Like ele se ngaruenga foi le fa pe fa ngaruenga pe leo fo mai pe su ekusi le se ngaruenga. Ai pa war mele fai ole alu foi le fa mai ke papa ki wa kanga kai fai street kai ka vai kele ia connection ni America Samoa le sa wele moa me uma va pengar pipi a ngaruenga lai fai mangaruenga fo nga fa o fale la ia o ka avale le atu e o foala tangata e o lava i kanga kaulonga lava ngu e ke sere atu o ka ko umai de ka kiri ka ko lo uma a inga e fa fefenga e peko e le sa unga ruenga a o ka avale e ke fero wa yei ma fale e ke fausia o makwa maka uki o mentions mea fe sa wenga kupi a o lea e fai lumo mata o feo inga o tula fono le ala foi lea o ke io e mau a menge kala e fai mai kangaka. Se o lea e ko ngeki umai le sko kili. E ataua, money is power. E o fai aku sawa. Money is power.